Dobar dan, poštovani gledatelji 24 sata. Evo, nalazimo se u Solinu na ulazu u garaže salona Mola, bivšeg Merkatora. Evo, kao što vidite, jedna bizarna prometna nezgoda. Kamion je zapeo na ovom prometnom pužu za ulazak u garaže i evo, trenutno je blokiran ovaj ulaz i izlaz iz trgovačkog centra. Kao što vidite, stražnim dijelom kamiona je zapeo za korniju, što je za nogostup, udario je u ogradu i onda se zaustavio. Očigledno je ipak precijenio svoje vozačke mogućnosti, odnosno podcijenio gabarite kamiona. Možda je smatrao, s obzirom na ulaz, da je dakle ovaj puž tu nešto širi. Tako da, evo, odmah skoro na samom početku, odnosno u prvom dijelu zavoja ove rampe za prilazak garažama je zapeo i evo sad trenutno stoji ovako blokiran. Sad idući pokušaj, slijede pokušaj njegovog izvlačenja. Kako smo inače doznali tu od mještana u Solinu, gotovo pa očevidaca, evo ovdje odmah preko puta salona Mola su i stambene zgrade. Čini se da je vozač tegljača planirao ići da mu je odredište bilo AD Plastik, obližnja evo tvornice. Evo, pokazat ćemo tamo malo preko puta. Tamo se dakle nalazi AD Plastik. Navigacija je dakle kamionđiju vodila prema AD Plastiku, međutim dole su, a i čujete u ostalom, radovi i onda je očigledno se odlučio na skretanje ovdje, ne bi li nekako došao do odredišta. Evo sad su evo, radnika je kaže da ovi iz gradilišta da će pokušati upravo sad spasiti, odnosno nekako odignuti ovaj kamion upravo s ovim bagerom. Pa evo, vidjet ćemo kako će to dalje se razvijati. Rekao radnik, što ćemo, moramo pomoći čovjeku. Dobro, to je ispravno, ali sad vidit ćemo kako će se to razviti. Dakle, ponovimo, nalazimo se u Solinu kod salona Mola, bivšeg Merkatora, na rampi na ulazu garaže trgovačkog centra, gdje evo, kao što vidite, kamion zapeo na ovom pužu, na ovoj rampi. Navodno, neki ljudi koji su to bili odmah prvi nakon što se ovo dogodilo, vozač je u navigaciju stavio obližnji tu salona AD Plastik, evo tamo preko puta, međutim ovo križanje još uvijek se radi, tako da nije mogao skrenuti lijevo. Onda na kraju se odlučio na ovu varijantu, skrenuo desno prema Solinu, odnosno Mravincima, i pokušao se ovdje okrenuti na ovoj rampi, dakle, i kroz garaže nekako stići do svog odredišta. Međutim, evo, kao što vidite, zapeo zapravo ovdje u zavoju. Očigledno je podcijenio dimenzije kamiona, odnosno vjerojatno smatrao da je ova rampa nešto ipak šira i možda sa malo većim radijusom, odnosno dakle, da je malo blaža ta krivina. Dakle,
evo upravo kao što je spomenuo ovdje jedan od ljudi, od ovih promatrača, moramo i to naglasiti, ukazat ćemo, dakle, s ovom cestom je ovdje stigao vozač, ovom cesticom, tu doli se dakle radi to križanje, ovom cestom je stigao i odlučio skrenuti ovdje desno, to pokušati se okrenuti, međutim, kažem, tu je jedan od promatrača dobro napomenuo, ovdje ima znak 2,5 metra, visinska, dakle, oznaka, kao što vidite ovaj tegljač je ipak viši od ta 2,5 metra, tako da ovdje da nije zapeo ovako kako je zapeo, možda bi bilo i drugih problema, dapače i ozbiljnijih, možda i teže bi se još to izvuklo. Evo, tu dole je ta graničnik od 2,5 metra. Sad ćemo vidjeti kako će bager ovdje s obližnjeg gradilišta pokušati izvući, spasiti ovu situaciju. Kao što vidite ovdje u salona Moli, ovdje vidite ovaj prometni znak 2,5 metra. Toga nije zaustavilo, ali je ovaj prometni rampa. Uz pomoć bagera, kao što vidite, koji je u drugu stranu kamiona dakle izravnao. Evo, uspio se ovim stražnim kotačima sići barem s ovog ruba, odnosno ovaj kontakt s ogradom, dakle kamion se omaknuo. Malo ovo je sad i bager tamo pustio ovo zadnje što se zatresao kamion. Sad ćemo vidjeti, dakle, cijelo vrijeme kamion je u reverse, u hodu unatrag, vidjet ćemo hoće li možda pokušati, dakle, vratiti se unatrag, jel? Ako nije oštetio pogon, evo, čini se da nije, evo.
ovaj dio je ovdje odmaknut s ruba. Doći do druge strane, pogledati. Ja radim svoj posao. Ne, zna, nego hoću li spustiti kameru, to. Samo... Da, dobro, vidit ćemo sad, evo će se počeli uspjeti se vratiti, evo s pomoć bagera. Neće on njega još uzeti, šta je još bolje. Da, bagerom ćemo pokušati malo pomaknuti, da ne kažemo translatirati ovaj stražni kraj, jer običnim manevrom preblizu je, dakle, sa stražnjim, sa prednjim dijelom ogradi, odnosno ovim bankinama New Jersey, tako da nema dovoljno manevarskog prostora sad. Dakle, evo ponovimo, poštovani gledatelji, 24 sata, nalazimo se u Solinu,
kod trgovačkog centra Salona Mall, bivšeg Mercatora, gdje evo prije nešto više od pola sata došlo do bizarne prometne nezgode. Ovaj kamion koji vidimo rumunskih registracija krenuo se okretati ovdje kroz, dakle, prvo preko ove rampe, dakle prometnog ovog puža u garažu trgovačkog centra, međutim zapeo je odmah ovdje na početku. Jednostavno nije bilo dovoljno prostora, razbio tu ogradu i sa stražnim kotačima zapravo i djelomično i visio ovdje nad ovim unutrašnjim dijelom, dakle rampe. Kako smo doznali ovdje od očevidaca i ljudi koji su tu okupili, vozač je dakle imao isporuku za obližnji Jade Plastik, obližnju tvrtku, evo tu preko puta. Međutim, kako je to križanje u radovima, dakle ne može se proći tim križanjem, a navigacija očigledno nije bila updatirana, nije ga od toga obavijestila, onda je skrenuo dakle odozdol sa Jadranske magistrale, evo kuda su i ovi auti dolaze koji vidite, i planirao se ovdje negdje okrenuti, međutim zato je izabrao evo možda i najgluplju lokaciju, valjda je mislio da može proći, da je ovaj ovdje rotor, odnosno rampa, puž, da je malo širi, malo veći i da će uspjeti tuda dole proći i kroz garaže, dakle se nekako okrenuti, vratiti prema odredištu. Nažalost, evo nije uspio, zapeo je tu, a nakon pola sata otprilike priskočili su, evo kao što vidite, u pomoći radnici s ovog obližnjeg gradilišta, doveli su bager i sa bagerom su mu pomogli prvo da se zapravo na neki način otkači od ograde, a evo sada i pokušavaju opet nekako ovaj stražni kraj mu odmaknuti, da ne bi li se dakle vožnjom unatragom rikvercom uspio vratiti ovih 20-30 metara unatrag i doći do ovog ravnog dijela.
Evo dakle ovo je ono rješenje koje smo malo prije spominjali, bager će pokušati znači povući, transplantirati, da tako kažem, ovaj stražni kraj kamiona jer kamionđija manevrom nije mogao ispraviti taj stražni dio. Evo, pomalo se miče taj, evo ga, sad je kamionđija, dakle. Aha, evo ga. Dobro, sada je koordinacija ipak bolja, nema više ljudi, na vrijeme zaustave vozača. Čini se da bi ovo rješenje moglo upaliti. Samo da, treba biti tu problema i sa prednjim dijelom kamiona, jel? Stražnja je namještena, sad će trebati prednji kasnije ispraviti, dobro. Prednji dio, kabinu, s njom je ipak lakše manevrirati, kasnije možemo otići malo naprijed. Ali evo, pratimo ovo neobičnu, ovu nezgodu, vidit ćemo kako će završiti. Podsjetimo malo prije, vidite tu i ogradu ovu koja je nagnuta sa stražnim kotačima, dakle zapeo udario u tu ogradu, kamion je bio na nekih 5-6-7 metara niže u odnosu na ovaj sad trenutni položaj gdje je zapeo i samo uz pomoć ovog bagera se izvlači, međutim sada je problem u ovom prednjem dijelu kamiona, naravno stražnji je dobar, ali sada prednji dio kamiona, kabinu treba ispraviti, jel? Evo dakle vidite sada ovaj stražni dio kamiona dobro postavljen, međutim sada nedostaje prostora sprijed, ali da se prednji dio, odnosno kabina ispravi. Da, evo, čini se da su malo i ljudi koji su tu pohrlili u pomoć, pa tako i vozač, da su malo zastali, jer sad nekako kao da nedostaje rješenja. Da, valjda je ostavljeno tamo u stražnjem dijelu kamiona dovoljno prostora do ograde, pa će evo ovako pokušati malo prednji dio kamiona odvojiti, odnosno udaljiti od ovih bankina New Jerseya. A ovo će trebati milimetarskom preciznošću sve skupa napraviti.
pomaci, odnosno na ovaj način malo po malo će očigledno jedino tako izaći, osvajati de facto metre. Sad ponovo onaj manevar, dakle, morat će još ipak nekoliko puta ovaj prednji kraj će se udaljiti. Stražni kraj trenutno nije problem. Stražni kraj je izašao, evo uz pomoć ovog radnika s obližnjeg gradilišta i bagera. Evo ponovno, dakle, kako smo rekli, eto, osvajanje metar po metar, ponovno ovaj manevar za udaljiti prednji dio kamiona od New Jerseya, od ove vanjske strane ograde. Stražni dio je sada slobodan i u principu, evo, možda za 10-ak minuti bi mogao i kamion izaći iz ove trapule, evo, zamke u koju je vozač sam upao. Evo i ponovimo, dakle, nalazimo se u Solinu, gore trgovačkog centra salona Mall of Salona, bivši Mercator, kamion rumunskih registracija i vozač, dakle, kako smo doznali ovdje od očevidaca, tu evo sa ove jugozapadne strane salona Mola je prolazio, dakle, magistralom. To je, kao što vidite, gradilište za buduće križanje. U svakom slučaju navigacija mi je govorila da treba tuda proći za odvesti kamion i teret u obližnji AD Plastik, solinsku tvrtku. Međutim, tu nema skretanja kako su radovi u tijeku, pa je onda odlučio se popeti na ovu vamo stranu, na drugu stranu i pokušati okrenuti kamion i vratiti ga natrag prema odredištu kroz, evo ovdje, znači s ovog ovdje, s ove ulice, skretanje preko ove rampe, dakle puža, kroz garaže trgovačkog centra. Međutim, zapeo je tu na ogradi, vidite i dalje u ogradu pa je razbijena. Stražni kotači su doslovno bili u zraku. Tad je zastao i eto, čini mi se da je zapeo, da nema ni naprijed ni nazad, što bi se reklo. Međutim, u pomoć su preskočili radnici tu s obližnjeg gradilišta. S bagerom su pomicali ovaj stražni dio kamiona. I evo tako mu omogućili izlazak. I evo centimetra izlaska evo, malo smo zoomirali junaka dana, operatera ovim bagerom, ovim građevinskim strojem koji je pomogao, dakle, kamionu da izađe sa ove rampe na zapeo.
Evo, i to bi bilo to. Poštovani gledatelji 24 sata, dakle, može se to u svom poslu dalje kamion. Može. Je auto ovo. Evo mali zastoj tamo. Ajde recimo, ajde! Ajde neka vozi! Ajde! Evo, dakle, rumunjski kamiondžija je oslobođen. Evo, bacit ćemo samo pogled tu da vidite kako je zapeo. Ovo su tragovi, dakle, bagera koji ga je ovdje izvlačio. Kao što vidite, ova rampa je, nije preširoka i dosta je taj radijus, dakle, malen, odnosno to je tu dosta usko. Evo, kao što vidite, ovdje vidite i ova oštećenja gdje je zapeo sa stražnim kotačima. Nakon ovog nogostupa idu čak i stepenice, ovdje je još i oštriji zavoj, kasnije dole ima i visinske prepreke i to je problematično. Da je ušao, možda bi dolje bilo još više problema. Evo, ovako je nekako uz pomoć bageriste ipak riješen ovaj neobična, ova bizarna prometna ovdje kod salona Mola. Evo, ovih možda malo manje od sat vremena je bio ulaz zatvoren, ali evo, sve se riješilo uz, reklo bi se, evo, minimalnu štetu. Evo, tu su i djelatnici centra koji će osigurati ovaj dio, dakle, ograde koji je oštećen. To jest da prolaznici pa vide o čemu je reći, dok se naravno to ne popravi, ali evo, dakle, doista je bilo nezgodno. Kao što vidite, i automobili moraju, dakle, obični automobili moraju hvatati, dakle, jedan široki luk za proći ovaj puž, ovu rampu. Dok malo možda dođe sebi, organizira se kako doći do AD Plastika. Nažalost ne govori engleski, samo rumunjski.